अहानबा राउंड की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोकचगनी यामद्रबदा चही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोइसिंगी ओइनदी रिसेंटली वर्क तौबा हुजिक थबक तौबा मियोइसिंगना अप्लाई तौबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसिक नर्सिंग लोइबा नत्रगना पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग JNM नत्रगना डिप्लोमा इन नर्सिंग लोइबा ओइगदबनी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रादगिना लाख अमगा लिसिंग कुन फावा ओइगनी अकुपा मरोल गिदमक 9366230077 नत्रगना 7005273217 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना एइखोइगी ऑफिस स्पार्कल एजुकेशनल सर्विस नॉर्थ ईस्ट विंडो TV बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ A very good evening. Northeast window ki dialogue asi miyang tabir punam ko han ba magtada dong ki hosiali me tong bramna punam putaram nok chobag loine na ikokno na khurumjari ngasi Northeast window na khana ne na bui tamta pugachari pangasi ki topic Eikhoigi Miyam na Yadraga Karamna assembly Yowgani haidana Paolienlal Haokip na thamlakpa statement amakhakni akhugi Paolienlal Haokip si kuki jo MLA taragi manungda side 2 gi side court ki 59 side court ki MLA ani masida lakchani bo wafam di haukiba November gi tang taraga mangada Guwahati da akhigi suspension of operation da laiba akhigi su group sigi akhigi leader singa MLA taragi manungda MLA taruk yauna akhoi phamkiba mifamda lairiba sida akhigi popular ministry ma lakpagi matang da wari sanakibadi sanakhre adugi chapchaba akhigi chapchaba decision amadi laudri masi laudri ngai gi mangoina na masida thamlakpa khoina phangjaba tongan ba pauche singi headline da hapakpada hairiba akhigi popular ministry ama lingbada kuki jo MLA yaurani haina thamlaki masida amuk yaurani haibasigi thamlai ba pausi chapchaba masigi chapchaba masi authentic oide habagi warol amakak amuk hairiba akhigi MLA anina sengdoraki masida makoi chapchaba makoi decision amata akoi wari sanagrasu decision amta leite haidana haukalet kibgen MLA side 2 51 side 2 AC gi MLA amadi chinlun thang Singhat ki 60 Singhat ki assembly constituent ki MLA makoi anina clarification su pirakre adumapu haujiksi khoigi February gi tang taraga humdoi sida lairiba khoigi suspension khoigi president rule khoigi assembly si suspended animation de lairiba si chahi ama pharakadore bani adubu by the end of this December natraga February ki manungdadi khoigi government of India na su khoigi popular ministry ama lingbagi yaning badi leire adumakpu leader si kanano khanba ngamdaba leader si claim torokpa ngamdaba na maram oiraga hauji phawba khoigi popular ministry ma semba ngamdaba ni su hai masigi matangda masida phonglakhiba pawdugi matung inna Paolienlal Haokip na thamakpasi hairiba haujiki khoigi conflict sigi makoina taliba separate administration si government of India na di sungpi piroi manipur gi integrity ka hello habagi statement thamli adumakpu phonglakhiba pawdo authentic oidaba maramna hairiba sida makoi popular ministry ma semada makoi yawgani habagi leitri habadi makoi gi people singna haujik free movement habadi akoi gi su Churachandpur amadi tongan ba mafam da lairamba khogi meitei singsu haujik makhoi chapchana mafam magi mafam da changba yada ba aduga Imphal da lairamba akhoi kuki singsu magi haujik khana lairamba Imphal da chathok chasin tawdana khogi leiba yada ba habadi trust deficit adum leiba aduga leiba problem sigi solution su puraktabana maram oirakanda akhoi Imphal gi city oiriba akhoi sida makoi assembly yawbagi keno se leite habo warol sini mahangna thamlaklibasi hairiba pokachariba khogi
ngasi ki topic ase tongan tongan ba panelist ahumna saruk yabigani ahan ba makta da panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dum tang myang bim phamda thamjage ahan ba da khoigi oja meibon faumei president ZUCM oja meibon butaram nokchari ani subada khoigi oja shanta nahakpam secretary general UCM oja shanta busu taram nokchari ahum subada khoigi oja jalal president AMMOCOC oja jalal busu taram nokchari yam nungai je matam matam gi oiba issue da khoigi khana nei ne gi damta pokachari ba sumba platform asida khoigi newtv bu khoi corporate tawbiba sida khoigi isa isa gi mamal yamlaba matam khara khajiktam kaithok piduna isa isa gi bawarol kya ama thambigani habagi wakhalonda lengthok pirakpugi damakta hanna newtv mai kai dagi khoigi oja humbu thagat phongdok chari ngasi pokachari ba topic eikhoigi miyamna yadraga karamna assembly yowgani haidana Paolienlal Haokip na thamlakliba segumlaba topic siga mari leina ba ihan han ba wahangsi ai oja MEIBON da laksake oja MEIBON khoi president rule si chahi phadringai mamang sida khoigi popular ministry ema khoi leadership claim tawbang amagadi semlakpa yana leire ha ba wafam si yam kana hainari aduma pu handak tang November gi tang 10 ga manga da Guwahati da su group ka MLA khoi 10 gi manung da makhoi taruk present tawraka adugi mifam du da chapcha khoi gi decision di laude aduma pu tongan ba pauche da hapakhiba da akhoi gi popular ministry ma semada makhoi da cabinet minister pawa pi ba yana leire makhoi yawa yana leire habagi clarification pirakhiba leire masigi statement siga iroina na Paolienlal Haokip na thamlakli ba statement aduga government of India na su hai basida khoigi manipur gi integrity si kaihalloi aduga makhoi na taliba separate administration si piroi habasi makti oja MEIBON dai na lakchaning se oja government of India na makhoi da separate administration di sumpi piroi hairga su masi si amaronda political dialogue leba political loiba dialogue ni adumapu piroi hairgadi oja article 3 gi matung ina state within the state bifurcate tawbagi matang sisu masi ta seng harkanda parliament ga pukhatlaga piraroi hairgadi masi bill ama pukhatlaga ek oina ga on basu mathau tabra haina su khali sigi matang da piroi hairgadi adum political dialogue oina piraroi haba wasida khogi Nagaland gi matang da su Nagalim tan ba matam da piroi unity kaibe yaroi haidana integrity kaibe yaroi da pide adumai tawdana khogi matam gi adumak nemdhagi naba matam gi khogi akhoi hana suna badudi matam oina khoi hojik su president rule manung sida nemtharei ko ja MEIBON adumai tawdana adugi poto adumak laknaba political drama political dialogue to dum pira ka sumaina dum leiradra habisi gi matang da oja MEIBON gi kari warol thambini oja untang thambi ngasi topic se sum Iran siga sum loisilak pasiga aduga sum naksilak paga asum bagi nina lowi ai adubo aikoina sigi aina first long le thamjani madi hoi government of India na taseng na Manipur ki issue asida kupna yengli na lowi ai aduna masi government of India ki oiba hojike moige sugi group talk toriba kholiba punamak ase hana masigi crisis talk tringi mamang su dum leijarabane sum talk toribane moigi demand sum leijarabane moju moi demand se sum leiri hongde piba na government of India policy makha leire aduga hojiki su da haiki punamak aduga hojik leiriba 2023 gi 23 gi thokiba issue sigi demand amuga ama public ki CSO singi site gi demand toroppa masi siga ajiki suda lebasi demand siga kha difference lebra na koi yembi ai adu government masi ina hai si kai gna bo sudi already koi na si irang thok tingi mang gi mi condition makha ma government jaga yana ba makha da tok le rabani adu moi pandum khak le jare aduna koi na hujik yembi ya basidi hujiki anauba demand toroppa hudi CSO singsiga aduga atopada sangsilakliba nauna changpa aduga
immigrants sing haitare masi sing sigi wakhalonda akoi makoi gi leifam leita phom khangdaba adumugi wakhalon digi na masi manipur da koi lei basi koi tongan ba mukh leiraga immigration tongan ba mukh leijaraga adudi koi ningbo thungani akoi sapsa ba ma government india gi makhada leiribani mui masi ni basi kai gi mok ni ribano akoi ai kumda haijegi ba Cookie Sina, Sigi Niri was a noble, Cookie Sinsika, government of India relationship, a quick Kangla Bravo. Not Sakaba. Hanadigi, a quick 1891, Swai Digi, Moika, Labo Moik, Sarapadigi, 1834, Sarapadigi, a government of India, a Duga Quick, Manipur Guinea Tow, a Duga British. Assisting Mohi, I'm not the level, Moisi cooking. Adugi, Toropa, Adulum, Lapada, the government of India, and so Mohibu, Moigi, the cow from the government of India, the cow from the Lomaxum Sin Nevoka, Sin the river, Sina, Tapudi, a quick from Sin Navina, a quick lake from Mamma, Loza gay, a quick lake from Mamma, a quick lazy gay, high the government of India, Nibida. So then. Consider to be a cani, Kainobo, a quick contribution in the Agi, Haiba Quito ini, Mishiminato ini, in the Agi the Mokta, Hanamoy, Ninja Bamaka, the May Pangbo Pang to Hamani, I do the Mokta Nioponin and Loze. I don't know how it so I lack train sit up. How you can would have the Hojik lady situation lady issue, I top of the Yam hierarchy. How situation is the government of India ga Su group ka nahan talk to re ekoi union territory have a period roi aduga koi gi state ama period roi maramdi hariba manipur se han matam amada merger to matam nista ningtho ma oina leiraga country amaga country ma haitale ba ma ga ba ma yanaraga agreement am khak to raga adugi sangrakhiba adu koi thuai badi chumoi haina machine Kanadigi, Maduni Haribu Yaro happening. Madugi, Jammu Kashmir, Tokibudi, Haramai, I stay with state Manunda, Moy, Aduna to Mambana, Moy, stick to university. How is it situations the government of India, Namasi, Manipur to Gai City, Mojipam Mumbai? Aduna hariba issues kamhaina masi hariba se no masi cookie singda koina hygiene di shoe group to man government jana ta seng no gi separate no demand to union territory de moina reject to se asida no khang hai masi hariba si no hariba crisis thoriba se 2023 gi thoriba issue se no negotiate to ro no yana bo puro ro hai indirectly hairaba ne ba no yana no rambi ma thiro haiba sap man Rabani, Maduda Koying, Domini. I don't know, Madugi Matanga, Jigla, Moike, shoe group ne, and the civil licensing ne, electing ne, Guati the Famina, Waris and Requiring, I do the Maduda Mopinavani, Mopinavon, Mokadi, Koito, Lale, Happy Yowmei, a coin Talis, Chummi, Hadamei, Chummi, Lale Council, Kayamok Pango, the 40 Nishi, Habisu, Hadam Busiai, and you got as elected. Person Moina, representative Moina, Manipur, Parza, Cookie Singi, representative American Nadi, Eikhoigi Tungi, Naga, Masi, government of Yawa have issue, Yawi formation over the Miyam covered in a la level. Cookie Shimertigi, Emilia, Mantri, or Gidavagi, Moidagi, Pigidava, the loaning bats, high government formation over the automatically. Pangada Brevini, I know when it Han Pidam the Vigi, Hanaka the Pig of among the cover of Pangi with the Lal and Lowevoka. Kano government formation to do automatically pig came here, have the capacity, cookie mercy Pangada whenever. As a moina, see Masiloning Buggy the Mokta, Sumaito record among the Sum Ibisu, among the Pamandan Lowe, Aduga. I could go popular Canana, Paolienlal Haokip in a cotton support of Bonetta, I know Pams of Labor. I do situation is the negotiate we have. Poland hope to be another hierarchy. Hariba could representative among later go a quick Pazamiangi, I am with that. A quick Saturday come to no, have number one. Number two, then a quick in Panda cookie Miyam.
मान मीन्स तौबसे मान खलीसे अखोई इम्फाल द कुकी म्याम से खोंगदाबा याद्रे हाले म्याम सो हंजिन याद्रे हंजिनद्रगा हंजिनद्रिङैदा अखोई खक्ता कमाना असेंबली दे अटेंड तौदुइनो हाबने अदुदि हंजिननबगिदमक्ता अखोई कइदोबु ताई हाबदो खोई म्याम कोक थादमिनसेबा अदुदि हंजिनहलगा सोल्यूशन पुरक पदि के कायगे हंजिनहलसी अदुगा अखोई मखोई हंजिनब तारगदि हंजिनब यादव मफमदा मई मकई लेतब माना कमदोसिगे हंजिनब मई मकई कैसु सोहदोबा सिंगा हंजिनहलगा अदु कुकी सिंगी मई मकई तुदे केबो मियाम अदुना कोना कमदोसिगे हैबा मा नंबर 1 नंबर 2 दा दुगा मदु हंजिलगा स्वासपुर अखोई मेतै सिंग मोरे दा अखोई मेतै सिंग मई मकई ओन मई थादोखरबा उट ओन खरबा अजुगी मोइगी युम लेरमे फो खंगद्रबा अदु सिंगदना अखो नेगोशिएट तोरगा अदुदि मदु मखोइ हंजिलनी अदुगा कोना सिदना गवर्नमेंट इंडिया गा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट गा अदुगा पब्लिक सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंसिना कम प्रेशर गवर्नमेंट इंडिया तोरगा हारिबा मोरेदा अदुगा स्वास्थ्यपुरदा मेतै सिंगी मई मेकै तुदे पुनमकसु कंडीशन अमा पिरगा अदु अखोइ पुनः पुखलगा अमुक साबिरगा चंगलगा सोल्यूशन पुरक्सी हाबरोमदा अखोइ चपा फैबा नतदि अदुदि होजिकबु कोकी हान चंगलसी अखोइदि स्वास्थ्यपुर चंग याद्रिसिदि स्वास्थ्यपुर चंग याद्रि फाव अखोइ कोकी सिन लाप यारो हाबा मा अदुगा अखोइना इम्फालदा अखोइ कुकी सिंगी चथोखिबा अखोइ हंजिन थ्रिफाव मोरेदा हंजिन यारो स्वास्थ्यपुर हंजिन यारो असिंगबगी यितनबा अदुगी काउंटर तौनबगी रोमदा लेगदि सोल्यूशन लाअरोयबा कुकी सिंसु वारे अदुगा अखोइ साइकिसु वारे अदुगदि सोल्यूशन हाबदु मदि सोइदना को तौनगदबा अमा लेरबनिना आइना हाबदि होजिक लेबा लीडर सिंग हाइता कुकी गी लीडर सिंग इलेक्टेड सिंगसिना खलिबा से कोइ सिना कुकी सिंसु तुंगी येंगा याबिबो मसंगी अदुगा चंगसिन हनबा कोइसु संग दका ओहे कोइसु चंग याबिंग चंगहलसेबा अदुगा अखोइ स्वास्थ्यपुर चंग कमदो चंगसियजु म्याम गवर्नमेंट गा स्टेट गवर्नमेंट गा कोइ सेसो पुनमक का प्रजागा खनरगा सुम सिंबा चंगहलसी अदु कमाइ तोनी मे कई साबगम तो गवर्नमेंट सारिगे क्या पोंगे तोबिरो अदुगा खरा मतेंग पानरगा अखोइ सेंटर ना मरुना लिक्स लौबी बताए को मोयदे लौबी बताए अदमान तोरगदि कोइ अथुबदा असि पाखप उदबगिदेबा कुकिनिसु साउरिसे अखोइ साइके साउरिसे असि पाखप उरगदि सपोर्ट तोनरकनेबको अदुना अखोइ कुकीगी एमएलए सिंग ना खलिबा मोइनदि पामदबि याइ मोइगे सीएसओ सिंग अदुगा सुरेरिबा सिंगसिना कनो तोरमबि याइ दुबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बु थाजरगदि कुकी सिंगसिना सु ग्रुप सिना अदुगा सुगी कनोगी कुकीगी सीएसओ सिंगसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बु थाजरगदि थाजबगी मखादा मोइ हुजिक चमिनरिनी अदुदि थाजरगदि मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हारिबसि इनबिताबनि सोल्यूशन पुरकनबा हुजिके इरांग सोल्यूशनबा अदुना मसीदा अखोइना आइना सुम लास्ट टाइम थमदनिंग पॉइंट दी मसी कई केरोसु अखोइसु खर खंदरसी मोइसु खर खंदरो अदुगा कंसीडर तोनरसी हंदोसे मसी हाई हाइना मोइदे सेंडर तोबुसु नते मखोनिसु खोइ सेंडर तोबु नते पीपल्स की स्टेट सिगी यंगलागा सोल्यूशन नंबर प्रोपा बसी याम तंगाइ फदबराना हम राउंड दे थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच ओजा मखा चथजबोइना आई ओजा शांता द लागजगे ओजा शांता नाकलमरोमदा हौजिक खोगी जाम मैबोना हाइबिरिबसिदा कोइ सॉल्यूशन सिनेबा दरकार ओरिसे जब साना अखोगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की माइकईदगिसु यूनियन टेरिटरी एमा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा पिररोय हाबा वाफमसि थमलबनिना हौजिक करी तौ मखा ताना करी तौगदगे हाबसिनेबा इवन खोगी एमएलए मना दुम थमबदसु अखोगी एयरपोर्ट कुकी सिंग लाकबा हौरे अदगी तोंगान तोंगान बा जिरीदा करीदा खोय दुम मैतै सिंग चटबा हौरे खोले हाबजे अदुमक हाइरी मसी कदाइबो यौना मसी चुम्मबनो चुमदबनो हाबदि खंगदे अदुबु अखोगी मसीदा थोइबो खुदिमकसे अखोगी मणिपुर की इंटीग्रिटी से काइबा यारोय हाबजे मतंग से थोइबने इवन मणिपुर की असेंबली दसु अखोगी मणिपुर की इंटीग्रिटी से काइहलोय हाबगी वारेप से हंजन हंजन लौरबा मतुंग फावदा अखोगी ए सर्टेन ओइरप पदगी अमुक हन्ना अखोगी लौखिबो वारेप सिबो अखोगी
reaffirm tawrakanda integrity gi matang je ta compromise tawgi tan wafam ame heta lakpa adu bitargadi uja santa da ina laksani je hojik si makhoi gi mai kaida union territory su piraroi separate administration makhoi masi piraroi hai targadi masagi settlement amadi change ba uja santa masigi settlement sima purakna ba hona bada ekhoi government of India ki mai kaida gi kari kamdauna kari step forward changba tangai phadana tangai phadaba si matang da uja santa gi moti kari kamai na pibini integrity adoda gi wari je yam sa de manipur se government se kamai na manipur da ko na 1947 matung da koi 50 da state root pang ba soi da ba root pang matung da ko na ngasi ba da dum koi black day na celebrate to is yes si gi matang se da changsal la na khang ngom chang ko ya ai na de ne ko manipur ai ba lam se ko na yeng ga na ko masai gi kamai to ge da manipur da pia lai je masanda kisi ga ta ma thorak suba pia de ko manipur da pia lai se ko is the lay ba pia de yes lay ba pia dan lay ba pia se se gi manipur da lay ba pia se 11 times su re se ko na hana pasana khangmam jange ba ta ma thorak suba pia ne ko ta ma thorak suba pia se tongan ma matam da yam tien ba hoji india da all over india da ko hoji kwai ri sang ba animated suspension ja suspended animation ai gra ko yes masi kwai sang ba india gi history da lai je hoji lai ba manipur je ne ba animated suspension kwai sang je chaw ba india je da ko tongan ba state chaw state ma cha state big pa state ko lai ba mayam je everywhere calculate to gan na kwai sang ba animated suspension je hoji manipur da lai yam thi complicated oi situation ne adigi manipur gi governance ai je khoi da politician mayam da pachai de sai bi wa ne khoi na ko adigi khoi gi pen da bai chai bi ko moi su sawr moi en khale do phone di bana am di lai ai tare ko pa nga ngai khole do tore da tore moi wa khan do su lan bi na te political flow ji yang gan da sai gi tara ma thoi rak pr le ba ai je lebak se lega ko na mo na da politician oi da su moi su panam di waram ngane je khoi su kaw roi dam ne be it anyone naga politician tamkhul oigera PHAOMEI oigera naga oigera whoever maitai oigera anybody oisano ko kuki oigera mate oigera simte oigera kipgen oigera ko manipur lengak sida as a politician moi nei wa yaw matam da sathi ni waram ngani ha se masi akoi yam clear ga ta khangmam change ba adagi akoi gi demand je masai gi akoi na tongan ba furup na tongan ba jaga da tongan ba demand da ose masi akoi na sai tamo mai bona su high big ko akoi gi jnk gi moi gi siga akoi ga khena ose masi merger na taga annexation gi keno se accession gi khena ose akoi si ju clear ka ta khangmum change ko jnk ai lam se kamai to ge ga na 1947 sai da 1940s ki matam jida pakistan na moi de attack tor ko da gi moi lam je princely state am oram da gi pakistan na moi da attack tor ko da gi bharat ki lam jida makoi na accession nama sign to gi bane ba ningthou du na ko accession ai je merger ka kene ba accession ai ji kai no ai ga na samna ba nang na union nama da join to example kai no ai ga da European Union da Yadraga World Trade Organization gum da changak pa country join to pa si accession ne ko merger ai je na mo kai no ga da unification of East and West Germany je si example de hana le mi ba anuba country ma changjal laga anuba united kanoma independent country ani voluntarily combined from a single new and sovereign state oina merge torok pane basina merger hai jena ko sai ai do kaino ai ganda two independent countries voluntarily combined to become a single new and sovereign state ai neba ama jina ko accession ai jina Jammu Kashmir accession neba sign tori se ko to jina ma jina kaino gan state formal acceptance of an existing treaty or its entry into an international organization ko bane basina ko aduna india da lei ba jnk ki status ka manipur ki status ka tripura status compare to we are ba ani se toan ba formula da merge torok pa toan formula da indian union ko pulak pane na logo dam na havni da adagi hoji ke loisala ko amuk mathang da amuk lak to si kaino ganda koi ge pr government je suspended animation je kam twin thambe hai ta di ma se article 356 na thamba ji government je kero dissolve to dri ba di ma di adum continue to thamma ga puthar ko se adum ya hai ba adu da nga sai gi akoi gi hojik puthar iba pot se 6 months ma tha taruk phara ko re ko aduga ma se only o kero to ba government je revoke to ya do se karam kan no ai kan da
political party natraga kangbu amana akhoi gi group amana majority je prove tor ka nga sai hana suspend tor leba government je ba revoke to ya do ni leadership am prove to bom change ba swai de ne ba kuki gi kanguna sai ye kuki habdi leiba MLA tara hai se ba basida kuki nungki adu da wa se am pallagum se ko MLA tara sigi manungda 7 BJP ni 1 independent ni ani amana NPP amana kan orang wane bo se ada sigi manung sida hojila ipot sida akoina ngasi kari maramgi moina sakar sembada yauni natra yauroi habje akoina sida paman naina do se kai gino ba sigi pot si BJP party ki office naina kadam na tabra sida ina hani jina the NPP ki office ta moina naina raga moi de statement thola kadam na tabra sida ina hani se ko sida aina da ozama ibona natraga sanga express na natraga huyelan pauna natraga sigi akoi notice window na moi sanga lebaki sakar semba sida moi yauni natraga yauni haina haigre kari impact lakani la oyana migi politically yam thina critical oiba timing am hai tare akoi rom ju moi rom ju zaman politically critical ne yam thi political critical ne hoi kai guma community level da yeng jai ta di community level da yeng bata ga di nakan ani hai tare amana maitei gi MLA ko amana ngasai gi kuki zo hai gera nang na paite mar kuki hai gera paite mar simte hai gera wari bo ko hoki wifi mar simte hai gera sigi MLA singdi maitei MLA ga kuki ngasai gi mar simte adagi kipgen moi kangbu si di chief minister oi bam su tok treba yam seng na communal oi ne yeng ga ai ta de because akoi group ani mag na claim to ri ba noina communal oi ko dei thokpani amana zo hai ri ba nang na communal oi dei thokpani na ai ta di maitai si chief minister deserve to dreba ko kadagi kuki su chief minister deserve to de maram de akoi ani yam kan khanari yai ko ai se ko doi ta di kana na se moi doi no ba kana na chief leadership crisis se kana oi doi no ba yam laiba game ne wa ko yam laiba game ne habdi hojik se ai wakanda akoi ne yam na judgment piru di yam lan gani adu communal angle de yeng ta di ani mak se CM oi capital le hori se maitai pangal amaga nagagi group se maga le hori si ani sida leader people gi ngasi ba khana ba se noi ta khra bra ba as an anchor anchor is like pa anchor oi ne ko editor na sip tau si to na ngasi ngang ro na tharak pudi oi ram oi ba natra but si u noi maitai pangan amada oi na ba BJP party office na khana gre na traga somna kan leba mate simte moi lei mem jina khana gre as noi ngasi ba ta ra bra ba aduna sigi crisis se khangra internally akoi na nai na ba ya ta ba stage do yore ha se akoi ya bum change ba akoi nai na roi dam ne ba se mamdi sigi stage se kai nai na roi de no ha kanda asom na moi manung da internally moi ne yana ba leram ba yana na ba hona ba na traga yana ba malamba poto akoi ne sin nai na kanda noi bai ba ta tong na ni na asom da ngasai gi laga ngan gi ani do khabar da sengdorei du ne ba khoi sigi phamina rubada sumaina manipur government se meda khoi kam da yaw ba leite kote ado khoi sida minister gi chalu na te adu na te na hai du ne ba yaw do bai maram jo mung sengdorei du ne ba natra mi ani gang da ne ba yaw de ko yaw de na mi gi mung manung da lan kan na tawri ngai da wakhan khan mangam dri ngai matam kamaina settlement proxy ge lekai myam sina ingon de yeng na leire ai gi steps ni ko moina yeng ngi se na khalla kanda aina nakan de lepaga mi gi imung gi judgment do aina pupi de pi bese si tawroi dam ne ba mi gi imung gi judgment do imung manung gi judgment imung gi mama mapa oi ba du de gi akoina mangon de gi answer ang mom tre am ni hai se ko sida NPP ra ke no ma kenongi MLA am yaw ngane se gi kuki me am ra sida ko NPP ma yaw ngane BJP gi taret yawri moi party ani gi president ani se siga general secretary highly answerable to the people of Manipur whether they are in contact with their favor cano se ke hani ko colleagues or not se akoina khabar da kai da par sumai nei na ri se ai wakan de khar lan ma le ba maram de kai no hai ga na ma se mi gi yana ga de le ram ta so akoina som dai pa sa ram ni da som dai on wen to ga de akoi lekha ta re ba poch ne ba lai se ko lengak sem de bagi maram se aina som khan ma da lengak sem da bai maram se ai wakan da ko leadership muna ba se su hoi crisis amadi oiram be ai adu bo masai gi main di kai no hai ga na nakan ani mak ta gi communal angle da kano kai hani ko I pau tam na ba ko na ba na traga center da thakat pa se khara di soi leina mo da en khale ba aduna adu leina bani na kai no ha ganda ai nga sai ja aduni yamna communal oi bagi angle da yeng se hai tar ga di maitai amadi nga sai gi kuki gi kangbu si di moi di se moi bagi room je amarom di soi leitre lo yare mam di akoi ani gi khana ba da akoi na so moi na horak ne hai ni moi na so akoi na horak ne hai ni adu bo originally ignite to gi ba kangbu du di police na nga si ba phadri ba lo gi oi action lo dri ba ko adu akoi ani se kai to ge ganda
ngasai government se topple tong na bona da indu na bona da hai tare ko indu na bona da nakan ani maksina ngasai matam du da palam lenga to lenga hai di Biren Singh highway wa nei ko Biren Singh highway wa nei partly nemsa kip gen amadi minister amale mi se Lepo Haokip, both of them are responsible for the crisis because they were the part of cabinet at that time. Yes. Ko matam du moi cabinet ne ko de moiga Biren Singh leadership sigi follower ne moi se aduna makoina meite khakta da tai na la le ko aduga hoje ki moi internal crisis to the internally kana na cabinet ni kana na cabinet oi roi de koi nai na da natte si akoina khabar da haptana kotana nai na da yam to ina tawraga mi gi community da akoina settlement program na honari ngai sida community da yam provoke toxin me sidi yam la le akoi tawroi da ne ko ai mo ne ko la lam se ai na ji la lam se ko ai gi wakhanda kai ma hai roi da ni only and only akoi answerable nate BJP gi hojik lai ba swai gi MLA se answerable nate MLA am tana wangang brane akoi le paw ko paw phone ma minister oi dure na hai pa yaw ba ba si ba speaker na hai ba tar ba ex minister na hai ba tar ba kana na hai ba kai dei paw no si paw se sum ba paw se circulate tor kanda akoi na yana na ba som na kan na honari ba poto leak oi kanda kari proof to na honai no another crisis ama kahani ko ready to be open up Pandora box ama oi ko suya ba si je ko Santa simak su dum political drama oiram gadra haibagi chingna ba su miyam na dum lei habidi settlement ama purakna honari ngai da authentic oi da pa ma khogi karamba angle dagi karamba source dagi lakpano haiba khangda dana hoji dum hairi sini Pandora box hangdok ba cha oining ba oi sano ba ko akoi na si pau je source EIKHOI source na ga pau pwa hamsa laga hekta to je ko si pot sina EIKHOI si crisis se continue to on bagi macha ka man lengak se sem dana ba ilak pai macha ka ma su oi re ha bane ajna azatan tamarak am taga thacha ge ngasai gi aina panjagi ba article 3 gi matung ina state within the state se even EIKHOI Bihar gi dum Jharkhand bifurcate taw gi UP dagi Uttarakhand taw gi Andhra Pradesh dagi Telangana taw gi Madhya Pradesh dagi Chhattisgarh taw gi Jammu and Kashmir gi ngasai gi makhoi gi si state ki state amagi o state ama onthok pa ya gi status ta leiram ba si Ladakh amadi Jammu and Kashmir union territory on green ba adagi Daman Diu adagi Dadra and Nagar Haveli si makhoi union territory tongan oram ba ama toy ne punjan green ba adu bitar gadi Santa si matang si rong tang thambiram bo ngasai gi article 3 gi matungina constitution gi provision da yaw gi matungina ngasai gi state within the state se bifurcate to bagi yaw re hai tar ga su nakalamarom da community that base tawraga state ama sembagi matang sidi oja Santa sima su dum habidi makhoi na tali base still piraroi hair su handri ba oja Santa si matang se ko yam shortcut ta ko ja pe mandana hanjan maram hong guding hai leram ne even oja pe mandana hai re oja hemanta na hai re rinku kumung jam su yam hai re akoi su dum hai re ko article 3 se si lakring ai Indian constitution laitring ai I know ji hai re na merger ai pot se between two sovereign state to give ne ba merger se ko aduna Manipur se merge to matam da magi tongan ba magi area do magi leiba square feet kya no square mile kya no community kya yawe adu matung da merge to give ni na article 3 je Manipur breakup to na bona da Tripura ga Manipur ga di merger ai ba wai ji leibani na sovereign state ani merge to give ni na adu gi pot to da yam na jaga leite merger agreement gi matang je khoina mu tajabada mase how far kadai buk chumi na traga lale kana gum bakhara na mu merge to ba har ga di ani yana raga merge to bane ba annex to ba habisna forcibly to hon badune ba khoigi Indian Manipur na India da tin gi basi annex to gi bane habisi annexation ni habisu hai ni kana hai no annex na hai masi hai open argument to se annex na te Manipur se merge to bane ko India Manipur se ningthong na ya ga merge to bane se annex to bane te khene ko ani do ningthong sovereign state ani yana ga sign to ra ga ne sigi clarification sibo oja Santa dum kana gum bakhara na dum ngang no bi da masi ningthau je sumaina phajal laga thambani khotpani wari si lana saki bo jamo nate ai kanu mai je ningthau bhajan do pura tongana thambi ro bo ko article 3 je Manipur na India da tindring adu loi kaw thokra je adu na angle amade sakhi dore ko discussion je ko article 3 je Indian constitution laitring ai da Manipur se India ga tille ko adu duna international court da natraga India even supreme court da challenge away aba jaga ma yam yauri ba akoina akoi merger agreement sign to matam da clause ka sign to bu da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯕꯥꯏꯐꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯁꯤꯗ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ 101% ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯦꯃꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ मसीगी सोल अथॉरिटी खुमगदबदी बीजेपी न खुमगदबने एनपीपी के बीजेपी न खुमगदबनेबा मोइगी पार्टी की मनुंगदा मणिपुर की हुजिक लाइबा लेंगाक सेमनबु होनरिसे पार्टी प्रेसिडेंट नान हाइबिरेबा सेंटर की लीडर लामदुना अखोय लेंगाक सेमबगे अयाबा थुना सेमने हना मोइना अयाबा पिरमे हाइबिरेबा बट लेंगाक सेमगदबु लेंगाक से सिगी स्ट्रक्चर से नसिबो पॉलिटिकल पार्टी सिंगजना हाइरक्ट्रियेबा को अदुना लेंगाक सेमबगी मतंगसदा अखोयजे लेंगाक सेमबगी मतंगसदा नैनाजे हाइब्रा soon to be solved oina uraga leiraba akhoi mitta ko soon to be solved habdi almost soon to be solved habdi akhoi da hujik le hori se political crisis si akhoi solve to ngamaga lengak sem ngam taragadi lengak si sem ngam taragadi ngasai ye keno se back and forth akhoi asom da leirama som da leirama then madugi compensation mayam ama then adugi tribe ki council mayam ama akhoi ga moi ga wari sanar ka do mayam ama CSO level da wari sar ka do mayam ama je khitang streamline to ba yara ka to ideba mandi इरांग से होई से कनाना नो हाय तागदी पॉलिटिकल लीडर्स सिंग ना मोगी स्टैंड दो होंग दो इनेबा अखोय असोमना कंद लेवल लीडर सिंग दुना अखोय अखोय गिदी एनीथिंग थाउजेंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दगी अखोय स्टैंड होंगरोय नोइगा मैथे अखोय वारी सनारोय हाय से होय फरे मैथे गा नोइगा वारी सनादा दु यारे वेदर यू आर रेडी टू टॉक टू बीजेपी और नॉट टू अखोय ना क्वेश्चन से वेदर बीजेपी इज ट्राइंग माना ट्राई तोबरा एनपीपी की प्रेसिडेंट ना ट्राई तोबरा सी क्वेश्चन जे हम चाउरी बो जिसे अदुना मी अनी दुगी मतांग खतदा मोई अनी मिनिस्टर होइदोरे मोई मनी कैबिनेट फॉर्म तौब यावरक तोरे खो तोरे सी स्पेकुलेशन मैम से अखोने याम तोइना तौब मतमदा मोई असोमना कंदा गसाइगी मीगी याननब मोंगदा टेबल दा कन्ना होनजरिबा मीजिंग दो अदुगी मथक्ता चार्ज याम लाकनेबा नोई कमाई याथोरिनो नोई केदो यावतो अखोई मक्सु मंगाइने अखोई हुजि कुकी गा अखोई गा तुमिन्ना दिल्ली दा आई थनचला वारी सारुगेने ममांग ददी मी क्या सेंगदोन गिब लेरबने अखोई साउनिंगदना को हौजिकती सिचुएशन जे किदंग ईज तौराबनिना ओरिजिनली सरकारना तौगदो मथौना कइनो CSO ना तौगदबना कइनो खुनगाकुना तौगदबा कइनो हाइबा मथौसे अखोई सक माइ खंगनरकबदगी अखोई ngasi खर खर इंगदनरगाना लेंगाकता ताइनरगा लेंगाकना मतम चाना तौगिदबने हाइबसे अखोई म्याम यानरगा लाबने बसे को अदुना इलेक्शन नक्सलकबा मतम सिदना मिगोंदा समना है मिगोंदा नत्रगा अखोई मसेंदा कम्युनिटी आई नेशनलिज्म सागनब होनाबदा नागा सुमाई मैतै सुमाई पांगन सुमाई अदगी कुकी सुमाई आई नेशनलिज्म सागनब होनाबदा आई वोट बैंक सागनब होनाबदा अखोइना नैनब नत्रगा खनब मतमदा मिगी मतांगना खनब मतमदा मखोइना कानब लौगिदबा पोतसे अखोइ तौरोइदबने हाइजबने दा हाइजे को पार्टी सिदी होल एंड सोली बीजेपी की मथौनेबा बीजेपी की मेंबर पाउलेनलाल ngangi मा बीजेपी नि मांगसी चटपे याई यादे अखोई चटपे यादना कमाइना इम्फाल दा आइना असेंबली फम याउदोइनो ओइना माना हाइरिबे पोसे पार्टी प्रेसिडेंट ना खुमकदमने पार्टी सेक्रेटरी ना खुमकदमने ओजा पाउलेनलाल वी आर हियर केदोबगी अथौबना हाइदोइनो कोकोमी ना केदोबई हाइदोइनो जलाल ना केदोबई हाइदोइनो यूसीएम ना केदोबई हाइदोइनो पाउलेनलाल नंग लाओ अखोई ओके जे आइना हाइदरो बीजेपी ना हाइदम नत्रो बीजेपी ना नान प्राइम मिनिस्टर लाकु मतमदा मोइना उटकदम नत्रो अखोई सी फिबम जे कितंग फारे ना एनपीपी ना उटकदम नत्रो अदु उटपदि ngमद्रगा अखोइना सीएसओ मयामना ओजा कनोना फमाइना आइना जलाना ओजा जलाना फमगा अथौबना केदोबगी पौलेना लाकदा ngasi सेफ ओइरेना कोकोमिना केदोबई हाइदोइनो हाइगदोरिबे पोटसिदि पार्टी ना हाइगदमनेबा पौलेना ना पेनदना ngangai do पार्टी ना खुमगदमनेबा पार्टी ना ए अखोई लेरी वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स with government with everything ko noi akhoi is the kuki la koda you na Paolienlal Haokip la koda any wifi la koda any sinte la koda you are now safe as a Paolienlal ha don to Michael Lamjatang na kedo is the proof to no hona do no go men proof to the pot ne amni da aduna akhoi na ngajin nei nei pot se there are some people who are liable to answer kanano respective ko मोइना एफिलेट तोबा पार्टी सिंग दो मोइना हाना आंसर तो गदमने अखोइना यामना स्पेकुलेट तोरकाना होरेन मोइना अखोइना फोन नुंग तोसलागा नत्रगा तोआना मताइदगी
lambi theknabadaga asna ngai do phadi phase adubo snoidadi hayaning de akoi manungdadi sumai tori na matai de hara ku potudi tabda yadre ko aduna punna thobiro aduga Paolienlal du convince tobiro ko Paolienlal du convince tobiro party na Paolienlal pura lakbiro kana na bukari ai dino sida airport gi mi chale ai se aseng mane airport gi mi chale se aseng mane chalabane uji record yeng chalabane ko aduna moina khangjagadamne ba aduna moigi level dagi MLA gi nataba kaga kem sa noina kaina nakan gi afa thaba hairak pan nataba party level dagi party gi steering committee gi level dagi answerable over jaga khare yauri ba which they have not answered from the beginning to the end si khangbiyo haijabani da yes very true thagachari uza shanta yamna marik chumba wafam tambi bagi dam tam khacha thaja boina uza jalan da lagjage uza jalan haujiksi miyamna pamli si president rule gi mahuta ko gi popular government ama new ministry malak pasine uza jalan pami se du new ministry se la kanda akoi buffer zone che lokthokpa ngamgadra ngamoidra IDP sing mayum da hanjan bangam gadra ngamoidra adudagi amu akoi free movement lay ngamgadra ngamoidra aduga mangraba thajaba singsi amuk hana akoi masi trust si amuka rebuilding tawba ngamgadra haibesine oza jalan miyam na khanarisi adubu haujiksi koigi February gi 13 sida chahi ama phagadoribni lakadoriba 2027 gi February da election je lairibane oza jala masi yenglor kanda di sungsoi soiduna popular ministry amadi laiba koigi condition sigi situation sigi matung yeng kanda semakani habagi thajabase yam wang di miyam na sudumuk lainari aduma pu tangai phadana haujiksi gi phibam sida Kuki gi makoi leriba tarasi phibam sina party gi maikai dagi su nakoi safe ore la o nakoi dum yauro la khol ra uje makoi na answer se response positive over response p the batar gadi trust the visit sina wang ba henman badagi makoi su habidi miyam na yadraga akoi lenga ama sem bada yauro gadi akoi da kari tholaga dagi habize khanta ba namara mor kanda makoi lenga ama sembada makoi yaudaba matamda miyam na hainarina lenga ama new government ama semba matamda kanago makhara hai kuki makoi yaudras lebak semba ya kanago makhara no hai kuki yaudana lenga si new government ama semgi bitaragadi makoi je thangai sengna makoi je tongan taraga makoi ya pam bu thungle ga haba thungba ga samana ga habo statement ju thamba yauri bo jajala sing matang de jajala ngi moti kari ga main thamini hoi hojiki leiriba khoi ge manipur gi present political scenario se masia koina yengjaba miyeng da akoi gi miyam se masi akoi khaibung leiraga akoi miyam sigi marak se sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ मागी तोंगान पॉलिटिकल पार्टी सिंगी पॉलिटिकल माइल एज लौननबा नत्रगा ब्लेम गेम की नत्रगा अमदा पॉइंट फिंगरिंग की ngangnaba khonaba kedoba adugi mayam do tu akanda akhoi si kamai tawna akhoi gi oiba akhoi leiriba keno chaliba mai mayam che musi taisanra kana inclusive oiba akhoi manipur gi apunba akhoi kano amakha akhoi state amagi akhoi nomenclature amasung nomenclature akhoi restore tawba yagadage haibasi gi road map ama yamna phajana akhoi lengak semna nabagi process sidai akhoi yakpham thui ana akhoi lawi madu akhoi sungtawmuk tawramoi natraga khannaramoi haibagi wafam du makti akhoi haibada akhoi kitang madu
henba oigadra haina khali akhoi gi mitna udaba tongan ba diplomatic oiba level da constructive oiba initiative kya angle kya da gi akhoi leramgani haina akhoi lesu leramgani haina akhoi expect tawi ado matang shesida akhoi gi center da leiriba akhoi gi lusingba singse masisina puksel sengdabagi makoina puksel sengna fajana committed oidabagi makoina yamna fajana sincerely thabak tawbidabagi akhoi leiriba keno se khenaba taisanaba ngamdaba aduga akhoi gi markta trust deficit ki leiriba posing se sum continuing process amada hujik phawba resolve tobu ngamdana leiba sigi maru eba maram se sumaina oigane na lawi ana center da leiriba lusingba singsina puksel sengdabado madu akhoi gi miyam sina realize tawdri phawbadi akhoi si angle amada natraga angle amada natraga angle amada akhoi si sum putharaga akhoi masel gi marakta akhoi gi inclusive oiba political scenario ma purak puse sing ngamoi dori bra haibagi akhoi da pungning da langtak na ba akhoi bhap ta da ba ma akhoi gi thamoi da fauri ba se akhoi matam amada akhoi na sum hangkana yengjaba matam da akhoi matam amada akhoi gi statehood phangaba matung da ahan ba chief minister oikiba alimuddin gi matamda akhoi thabak khara tawramena akhoi gi tongan ba leader singna akhoi gi pabung joinaga yamna fajana maga loina hobagi wari thambiri tanako na magi matamda mana yamna dynamic oiba yamna concrete oiba yam bon oiba step khara lauraga mana thabak khara tawbang namba se kari gino haina akhoi masigi kano se akhoi yengu matamda masi center da leiriba lengak pairiba akhoi political party singchigi makhada leiba political party amda yauraga semba lengak oikhitaba manipur se natragana center da leiba political party amagi lengak paiba da yaudraga su opposition oraga su adi makhada leiba oikhitaba state sigi oiba regional party amo oina lerakanda aikhoi gi oiba own policy se independent oina warep laujaba ngamba aduga aikhoina laujariba warep se masi center da masi akhoi gi warep ni masi na khoi yabiu haina haiba yadragana khong thingani haiba yadragana kaino by means tauraga aigi kano se goal si sanana ba thok tawgani haiba se center da leiriba political party sing duna magi mathakta restrict tawba ngambagi kano leite ba position leite ma masani independently warep lauraga mai warep se convince tawna ba hotna ba ngambagi mangonda space to leiba aduna ngambane laweba hojik leiriba situation sidi kaino haiba matamda akhoi any political party se state sida leiriba leader sing sine independently warep lawba ngamdeba center da leiriba sing sigi akhoi kano ngairaga leigadori baneba ana ngasai hojik kano na akhoi gi shantana thambigriba akhoi political party sing na warep lawjagadabane habse masi yam somme ado warep lawjagadabane habse Paolienlal Haokip si BJP neba BJP da leiba BJP gi kano amana MLA amana BJP gi leadership na lawba warep BJP gi oiba khoi warep leitriba potama natragana lauriba warep amagi mayokta mana kaigumba wafam khara phongtok pa haibase BJP party gi oina masi magi disciplinary oiba mangonda problem leramane laweba ko adu hauji Paolienlal Haokip khoi gi issue sida disi potse dum yahalliba BJP na kaim tawti moita center da leiriba BJP gi lusingba singsina la kanda akhoi imphal da muk landing tawi Charachanpur da muk chatlaga landing tawi moina haujiki leiriba potse akhoi gi kano tawba accept tawba sigi tongan ba dissident gi oiba kaino ma structure ma accept tawba dawna ma khoina sum utpagi pot ama leiba ado sigi pot sinadi akhoi gi seisida independent oiba policy ma fazana yat laga akhoi inclusive oiba manipur khunai ma akhoi restore tawna na bohna basida akhoi angle amada natraga angle amada dum khurau thanga leigadori bra haibagi akhoi da akhoi kano dumadi jingnaba dumadi fawi adu sumaina leiba makti yadabani na tangai fadana arrangement amadi akhoi lakatra madugi arrangement du lakna bagi process ta akhoi kano singi maikai dagi su
kuki singi MLA singi maikai dagi su makoi su anau ba tongan makoi gi oiba proposal aduga somomda leiriba singa sigi maikai dagi su tongan proposal center da leiriba singsi su som dagi proposal meam du ta da ni suya ya da bani na matam khara chonthara su thindara su delaying tawra su kaino khara tawra su sumai no leiba ya da bani na election na su lakaduri bani na madu da su makoi gi oiba tongan ba kaino ma lakada bani na kaino mati alternative oiba formula amadi soidana thorakadra haibagi khoi thajabadi lei the Paolienlal ge hojiki magi wafam simakti akhoi mele Paolienlal ge wafam simakti yamna akhoi negative oiba akhoi kano angle dagi akhoina yengba yatri haina adumaina ei thamjage maramdi miyamna yaragati Miyam ya jagadi kamaine assembly Yowgani habaneba ada maje Miyam da concern oirimneba ko mai Miyam du da ada mai Miyam du na mabu thagalakpani adu Miyam ya jagadi kamaine assembly Yowgani se sidi genuine neba ko adum haijaba yai mai Miyam du na ya jagadi kamaine Yowgani se sidi universal truth ni adum haibi yai adu Miyam se na yaragadi mai assembly Yowbasi yagani haiba genomadi ges gesture amadi sisu adum yauri bra haina koina adum yengbasu yai haribe positive oiba angle da yengagati ana maswai da akoi ya Miyam se ne yagadaba formula se akoi yanagadaba formula amadi akoi option amadi pinaba taitana ko kamai tawraka yanagada kena adu moina hairi akoi gi Miyam si hojik sira mayum thadoga lanjena kiba akhoi Miyam si magi mayum da hanjandragati haibane kuki singi su imphal thaduaga chakriba mayum makai hundomi Miyam si imphal da makhoi Miyam do halaktragadi MLA sindu kamaina halakaduri maibse sidi akhoi gi nakshan rakna bagi formula ano formula initiate tawna bagi langla langjin kangba akhoi hurakpa khitang akhoi positive oiba gesture ma akhoi lakpra haina dumaina akhoi yengbasu yabra swai matang sima dumaina sum pungning fil tawbasu lay aduga akhoi chingom da su akhoi gi Surasanpur amasung maruaina akhoi gi cycle side somda leiba aduga akhoi gi more da leiba akhoi gi maitai singi su sida akhoi yum thaduaga IDP singda leriba mayam si makhoi su magi mayum da amuk hanhina na bagi halaga magi mayum do settle tawraga amu han reconstruct tawba khangde ama khangde government ki oiba policy program ama semaga tawna ba khangde adu som nakanda su imphal da leriba akhoi gi kuki selina singi yum singse masi khali tawraga leiriba kholiba mayam se akhoi su akhoi yengbana nungai te as a human being akhoi loina leiminaramba chamin thakminaramba hingminaramba ngaktanina akhoi masi su nungai te devastate oiba life ma sum ubasi nungai te hoi akhoi gi oiba national principle haiba tare state si gi oiba national principle ayanba mi thamna dabi ragya mama tawna dabi khona ta adu gi poching du dia akhoi state gi oiba national principle loina akhoi loina mak gi oiba policy program moina thamakanda as a human being akhoi hingminabagi civilization oiba akhoi gi hingminabagi oiba humanity gi oiba poching do madai da akhoi selina oiba gi mari da fasan hanjandaraga akhoi thokhibana thokhre haukhibana haukhre akhoi loinamak war khudingmak se negotiating table da loina solution purakhiba ngakhtane ba ko anamadu kaigomba yamna akhoi nuaina taba penna taba situation kitang leigre haidana solution gi option amata leina taba mongda sum leiba haibase masi afaba khongthang natte masi akhoi da isani isagi future generation se akhoi genocide tawbaga akhoi moi gi lambi manghan biba moi gi asa manghan biba akhoi gi tungda horaiba naha sing sigi generation sigi asa manghan biba chapane na lowi akhoi even city tok thokro akhoi ozam maibon gaza da akhoi more than 70,000 gumba people se hojik loirabane genocide tawdana pura loirabane angang kya no se siriba nupi kya no se siriba si phawbada solution gi option thinadana kari tawba yabage gaina lan thengnari ba magi freedom fighters hamas ka do thola ga humanity show tawre iduti
Yes, aduk yamna magi people 70,000 hatlaba aduga mayum makai gaza si ka ufun na tangai rabani loina building loina mak tum rabani pung toy rabani adu phawbagi thak tu yongna sokra moigi leader me amama assassinate tawduna hat rabani adu phawbada moina faraga thamkiba mising do amata execute toramdene amata hatu omde puthoraga red cross ta toraga phasa international kano community gi mamang da puthoraga moi truth sama to sign tonara kanda puthoraga unara isi di sumai toraga khoi haujik manipur da thokriba kuki amasung akhoi maitai chilinaw ani makki marakta thokriba thodok se masi yam laibak thiba mani matungda amuhanna masigumba thodok singche halaktana nabagi damakta akhoi loinamakna akhoi concern oigadawani kuki ta natana naga chilinaw singa marakta bu orasu pangan singa gi marakta bu orasu kana gomba kalup amatagi marakta akhoi sugumba violence situation se amon halaktana bagi damakta akhoi madu wakhalon da akhoi phajana akhoi leader singchina kokchum sanaraga akhoi solution gi way puthokadabani maduda kukijo community gi haibatare laibiriba representative singna yamna dynamic oiba yamna constructive oiba yamna akhoi visionary oiba adumba wakhalon namaga loinana solution oriented oiba approach samada makoi tholakani haibagi soidana tholakani haibagi akhoi asaduma khak akhoi sum thamjage akhoi kuimalle akhoi gi miyam si amna ware tam sange masina maram waraga generation miyam ama mangmin na baya bagi khorong thiba du tal leire ana akhoi anauba let's begin with a new hope kana uba sa ma dang tang changsi haiba si ofam si thamjage aduga matang se sida hari priya ai yam te tak po ofam am taga ai thamjaram ge ko ai matang chana ai madugi ofam si ai thamjaningba haitare ngarang nahan si ai kui dringai da khoi gi se litan haiba adugi mafam du da khoi pangan yin ha khara sumna riders haiba tare ko riders akhoi gi khara ingau jaba sai kun gi makha angang jing se akhoi gi bike thoraga adum koilang langaga adum chatpagi moida yamna kaino oiba akhoi gi moi generation se alpha generation hai khatra ragi moi gi sirejida sumba angang adum horeidana ado angang sing do sumna ukhulda kep ama yengba sacharaga halakpada litan nang hatang pallaga leiba hai tare ko ada angang oibagi khara adum disorderly behavior khara laiyena moi club amana phongdok pirei madu akhoi accept tawi disorderly behavior do leirambai ai na khali khara leirambai ai adu disorderly behavior khara leire hai taragati mai lekai khungang du da angang nakta tumba ma tore haragadi angang sing do phajan biraga na khoi kari gino sumai tobo khotpa haina phajane advice toraga thadok pirak pasu yai natragana natre haraga makhud neba ko natre haraga parents ko raga noi na sana su sing che sumba yengwa phajada behavior khat tawi matung da tawhan bi gano haraga thadok pirak pa yai natraga madu tawning raga su responsive oiba CSOs koi pangangi leiri dana ko ado kauraga pau phawbiraga CSO level da phaminaraga angang sing da sinabirak pasu yai amata tawnindraga na police da sinabira asu yai ade hekta angang sing do makhong makhut tek pangkoi thudek pidana yai thek pidana yamna wild loiba adum ba behavior amada hekta akhoi tawbire eba ko adu gi nungai tabado as a community panganda khoi thamoi naramoi haina khanbadi langane ba ko thamoi nari bani ado pangan chu yamna shonna yamna piknadi khoi yam underestimate tawbudi langani masu mini magi su tolerance ki limit lairi bane ba ko adu akhoina karigino adumba poching du da khoina exaggerate tawning daba akhoina madaida pendre haina khoina yamna kanna taw matamda manipur se maibun wandra leirabal lamdam sida amuk masel sida khoi masel amaga amuk tawna base masi yari baba khaidi sigumba nuai taba singsi akhoi nuai te haiba wafam khara thamba natana akhoi exaggerate tawgada ba poching ta gidi akhoi kitang yarim khai akhoi self restraint akhoi kitang pungning phadaba thau taba leibra haina khalaga as a responsive citizen of this state
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯗꯔꯒ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯣꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯦꯗ ꯂꯥꯏꯟꯒ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯌꯔ ꯍꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯣꯠꯁꯜꯂꯒ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯥꯖꯠ ꯂꯤꯆꯠꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯟꯂꯤ ꯇꯧꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈꯔ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯇꯥꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯤꯅꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯅꯔ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯅꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯔꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯣꯡꯖꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯕꯤꯡ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯟꯇꯟꯁꯨ ꯇꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ two different sovereign states merged together with their entirety with their historical entirety moigi historical entirety duga loinana merge taunakibagi magi historical record leibanina madugi pot singtudagi mai leithoge india government asu lakoi haibasi lakpa ngamoi haibasi akhoi handa phongdoi bu wafam kari kra mayam sidagi kitangdi ure adu nakala moromda india gi oina su masida yaru matam da moisu problem top problem mayam pandora box mayam kairak kadawa Chhattisgarh da kairak kadawa Maharashtra da Vidarbha gi issue leibni kairak kadawa adagi Rajasthan da kairak kadawa UP da kairak kadawa West Bengal da kairak kadawa West Bengal issue si Darjeeling gi akhoi kanoge Gorkha gi issue leibani nakala moromda Assam da kya no tongan tongan da region mayam mai autonomous district council lei mayam da kairak kadawa si mayam si leibani na Manipur gi sab manaba kano da Meghalaya su akhoi Garo gi Khasi gi tongan tongan hairati sumaina leiba issue mayam ji jat kanglop ta yumpham oina rakanda separate administration natra union territory semna rakpa target india gi leiba political structure se loin sarwaras harakada banina modi potu kitang handok na rakanda akhoi hojik sire sira punna hingminna bada khudong chadri base nungai tri base kai kai dono leiri se not only from a particular community's angle ko loinamaki angle loinamaki mieng dagi sai da kai kai da hoba leibono habse yamna phajana liberal oina yamna phajana one sided way da mongda akoi evaluation loin tominaba yai aduga being as a manipuri akoi idea of manipuri concept ma da akoi myam se welfare state ama koi kalu khuding maki magi leijari ba culture identity aduga national magi identity yoiba my customary pride kari kra myam se sida fair psychosis yaudana yamna phajana sense of ownership kaloina na koi lamdam sida punna hingminna bagi adumba social and political mindset amada koi myam se an punsalak pa yanana political leaders singchina yamna constructively act tawgadaba matam ma khakne ba no sigi potsi koina haijab se moi tawram moi haijabagi wati natte ko ado somewhat little bit akoi khara watpai mami di tai ado akoi na haijani hena potential leiba political leader ngaktani hena tawbira o tawbinak dana ba akoi haijabani haba phum khara se thamjage okay thank you very much thagachari khoi litan gi thokriba khoi gi unwanted issue incident hai tare madadu su khoi gi ojajalan hoina yam habidi yam patient hoina akoi leiriba hojik present scenario sida adum su control tawiba simak su pa ojajalan yam thagachari khoi gi mitai pangal gi su khoi gi manipur gi history ga sagon na chauba khoi gi tana thadna ba yadra ba dugumba mari makhak su leiribani hojik leiriba situation sida jajalana AMMOCOC ki president ama oina thogdok si exaggerate tawraktana ba
responsibility achau am lobi basisu masigidam tasu oza jalan ba thagat chari thank you very much makha chathajabu ina oza meibon da lakchage oza meibon akoina ngasi jahi ani ga tha taruk hena chupna khoina every akoigi media house khuding makta khanari se hojik lai ba present conflict sigi matang da ngak tani oza meibon ko khanari se adu thoiba akoigi hojik lai ba conflict sigi akoigi cause root si khoi war against drug adagi reserve and protected area masi akhoi kannaba duga illegal immigrants sing khandok pa ko influxing khandok pa sigi laire ado khoi hojik Myanmar gi khoi political stability ma leitabani na influx ki chang ji di oza adokimatik wang na laire masida hojik si lairi ba khoi present political scenario aduga present Manipur gi situation sida mu gi kanda pudaktaba yadabani na matam changaga su khoi si solution ama pore ena khalaga su tangai phadana oza me bona khoi si semdokadaba jaga area khara laibra na khalle habadi taseng har kanda khoi gi ILP chatnari harga su khoi gi jiri da gi dum yeng se boza jiri da khoi gi tariba mai khoi gi Assam da gi changlakpa mai tai duga khoi gi Kasar da gi changlakpa mai tai sing ILP se makhoi da na hek amu kehani chatna da ba tongan tongan badana khoi cultural trait mana ba sing da di ILP se dum exam to phai tare si on not only in jiri maw da su khoi mayang khak tang tang chatna ba duga atop atop pa khoi Nagaland da gi changpa duga haidi ILP da chumain chum changpa adigi amu akhoi gi Myanmar rom da gi Sisipur da Fairjol da Chandel da sida su cultural trait mana ba sing je dum exam tawra tawra thajallakpa ukrul da su dum masai gi Myanmar da gi changlakpa naga anuga akhoi sumaina cultural trait mana ba chakcha ya thak mana ba lon mana ba sumaina mana ba sing je khoina mai magi check po sidagi akhoi cultural trait se mane haidana akhoi exam tawdana thajallaki taragadi ngasi thoi be issue je si je khoi poraktaba yadadana solution am poraga su khoi future generation gi yeng kanda leiba mayam je khoi cultural trait ta base tawdabida tawbam thokpa thabak se ozai mai bon chap mana na masi yamna neutralize oina neutrality oina tawbam thokpra na khalle sigi matang da di khoi gi future generation gi yenga sumaina exam tawriba singje sigi matang da su kai gino da hojik thoiba conflict se achauba sigi haurakpham ama yauri boza kari thambining yuza Budi hoji hai ki question sing do sum yeng mada mani tehi ani makhai muk sang aba issue sida TV discussion da sum meyam gi opinion da piri ba opinion se meyam na TV da ngang ni punama asi Manipur bu nung siraga Manipur se tek ta kai dana ba sum thamna bagi da makta aduga leiminari bu punama asi nung si chana leina ba adu issue thok ba si problem si solve to na ba hai bagi dom da sum meyam na discussion sum chathar bini adubu chathar ngang ni ba discussion da my opinion piri ba punama asi kanana lawduino kanana induino nate ilu habs nate suggestion meyam piri bisi government khangna baneba central government or government Manipur asi ni khangna da baneba piri ba parjada piri ba asi singsi ekhoina kamaina lokhasige kamaina masi piri ba se kamai shop to sige moina ngangi se koi lawya ba kana lawya da kari no asi to thoga hariba issue si shop to ning lagadi nani to ra da bane adubu government sina solve to ning da problem solve to ning da bagi da makta miyam gi khangai miyam khana piba discussion na sigi yeng lurgadi akoi solution way madi puthok pi ra da bane ko government of India gi aduga government of Manipur gi leiriba saka paiba miyam sina puthok aga to bi ara bane aduga masida sum lakpa madam sida hojiki hariba Manipur sida anoba government gi yam ngaujaba yam leire kai gi damak no Manipur da anoba government lakdu ise government anoba lakdu ise kai gi damak lakdu no solution purok na lakdu ira just irang le su government di le tabi ade EIKHOI government di le tabi adabani na agoi irang le su mi hat na su mai makai ji IGPS ning baka ga sum le su moi dina miyam gi chum thok ibuduna miyam gi oire adu EIKHOI di government
later be arrow. Have you occurring cut the young government, popular government, highly bra. I know, Tomding with it. Masi, already, highly popular government, Tomning buggy, Artado, Kaino, the popular government, Tomnabagi, Kayu, Tabuk Pakalagi, government leaning Miyam Sina. Kay the Mokta government lay and kay Tabok local lageva. I know some Hajigi. I see any party against nothing. Hadiba popular government lapi and the Mokta EIKHOI manipuri political party government private political party na kay Todang low again. Already center the popular government lap never give the Mokta kay high again. Or have a conflict group anigi representatives in Ladiva, embarrassing the Hadiva parties in Salaga Kay Wahi Hike Kay negotiate propia will be Nana Krava. I see heck Iran Tope to Jehi Aniga Makai Mukla Pasida, ID party leaders in Sina, Hadiva conflict emulating Aduga, Lady Washing Sida. ID Moigawari and Box Hanakiba a Tahodre, do those to Kidre, that's that day. As in Masi Atumani Tolagabu, Kamanabu, Popular Gomel Lak doing over. Popular Gomel Lahangabdi, Hadibo Party initiative of Kapo level. I do Hosi Party did Tumle later. Aduga party na deep tum lega kamhaina gomel lak do nova adu gomel lakpa haidi bupunum ase center na orisu center na hapke irang le moi Miyam sida haiba thajaba makak haiba situation sida problem si lower mak sop to biarani popular government layani haiba thajaba re trifau de government thamgoda mande aduga hoji popular government La ani hari Miyam siri, mo ujabadi problem solve to binate. Ekoi party ki election nak le 2027 da tawada bina party show jana koi government se lehingani. Haba adum do oni ying la ngang le reba. Ekoi popular government lagadi problem solve to already show jana. Haba rom de start reba. Odi ki an party amma leibnina the government amma ekoi tungda election ki advantage lo na bagi demota show jana thamning de su koi popular government thambakani na sahi amakak ngai sudum habakani haba o khalon do inchakre problem solve to bom da haidre haba ko adugi amare aduna aduna ne koi government lakwe haise aduga gadi hari bo punamo ojigi IDPS ge le kanugi inner line permit kise asigi so asisu kamhaina government na hari Hoji, Ubia, government order took government haiba, echo yam lake, government order took yam lake, a top issue, all togi, a yam togi, I do implement to hold the biggie, see Iran's top never. Hoji, inner permits you order to Masi Toro, order to implement order middle to the biggie, or haiba. GD Henel Junction Lapa, Maori Junction Lapa, Moy Side Junction Lapa, Asima, Jasami Side Junction Lapa, Puma say, Kano, only a favor order yam to ever. Namadi a favor young ever. I do implement to the beginning, implement already, Hosi order head toga, order do regard to already, Madu or implement to the Tangai Pazagini, had a coloradi, Adu. Soidena afawadi oil madabani aduga afawa wa ngangba center ngangba manipur government ngangba pulma si thabak oil pangthoragadi ekhoi huji manipur da wa base wari base waroi aduna masi pulma asi kagina implement to ba heitaba aduga implement to ge khandaba aduna miyam gi khanbo wale haibse di thamningi miyam gi khanba taragadi haiba miyam gi de ma afana ba order thokkiba afaba ngangkiba pulma ado tatna taragadi manipur se hojiki phigum da hiroi yam nusi sanan lekhigani aduga yamna afaba manipur se oikhigani aduga jati kungna taba jati yam taba asigumba sida hojik leriba situation sida crisis se sangthan basina ekhoigi mangjabana hingani afaba da la oi aduna jati yamba mafam sida kuina
problem si create toraga problem si sum le masina sum roi hen khalli aduna masi leiri bo puno asida ena sum ngasigi ada tentang na sum matam su leitre to thamjani udi masi puno ase koi leiri bo government na thajari base center na thajari ba center na ekhoi manipur sibu thajari bra hojik moina hairi handak lakliba leader singna khoi da government thamna begi jamata thajaba pire yes government thamni haibidi muthalani hair kana haidege adumu thamnani haibido government thamlani hairak ise nakhoi madugi thammi anabagi thabak khatawo ba government center na government thamani haibise thammi anaba ngangi badu center na thamhanna gi jamata noi party na khangde luga lediba government pai ba MLA 59 MLA sina khat thaba khat toba maduna asina koki yawaga yani sina mete yawaga yaroi asiga asmaina tawna regadi problem do party ne meida sai santan hai party gi thawak si amau reng dreba party ne meida samdai gi dabdo adu tawdre adudi party gi directive chi uji pi driba noi lem yaroi party government center na aduga center gi leaders na angang ba asin we ingda bane se manipur da le ba party national party sin ngang khi bale ra ba leite noi government yao habidi yaroi government yao have mutta government sem na bagi thabak to pangthok pio ba moi government bu le ga di hoi de moi yao ra ne ba leiba ngam da bagi wan ne ba kana ko makhan hairi kuki ne yao di phau khoi gi manipur da popular government la pangam moi haire adu min so hairi ba kuki gi demand se pi di phau popular government la mi aroi hairi ba ko la mi aroi haire adu ga di popular government do center na bu kuki gi leiba problem solve to di phau center na popular government tham da ba tar su ekhoi tumin na dum le yara ba adu na te ba ko hairi bo punamak ado hairi ba ekhoi gi problem solve to halo hana haisu center ga party ga le yana ba maka khan pro sange ba ko adu purak na be hot na view hai wani da hot na de bi da sum sidena lang le ba seng hai gi ne le ba community ni mrak to conflict do loi ba lai ri ba ba ekhoi mesen bo yana da ga kamai popular government lag do lo ba pai lu bo ji BJP mak da party na phao party ge head na phao hai ba conflict thodi ba sim da tumi le no amasu noi to ya party directives le government formation to be aroi adu leadership khalani have ngamangam deba adu di ekhoi marak to phao ngamangam draga mi bu problem do solve to bi hoina ekhoi thamangam dre ekhoi leadership khalmangam dre ko popular government le ba pami adu do issue su problem solve to hai dre center na lo pai bi ro center saka sembiro problem solve to biro hai bo khalon da sum lep le ragadi ekhoi tungi future se leiro in khali manipur bu nung siragadi haiba punam ase party su instip phajan lobiro aduga kariba emeration phajan instip lobiro aduga center ge directive pi budo aduga ripi ke hado center ga su phone biro yana driba group ani su party side ki negotiate to biro hana ai aroi rong thomjege. Thank you very much. Thagat chari oza Shanta da lak sege. Oza Shanta nakalam rom da hozik popular government na demand ta risi oza MEIBON na hai bedona popular government amala kan da hozik lai ba khoigi present scenario sigi chap chaba solution ma purakpa ngam ga dabadi mande masi mami jam samna ui oza MEIBON na hai bi bedona election gi yenga kan da dong magi khoigi masi magi keno sida changsin basu male Adumapu masida even hojik Sangai festival gi the ying si Oza Shanta Sangai festival se IDP singi the hojik lady belebaki present situation si yenga tawbiga no haida na kokomi na su kanna thingli tongan ba yang kan thingli boycott tawri ba si dum sarkar gi mai kai dagi di lenga ki mai kai dagi di president handak na bu hena phajana pangthokani haida na kanna sem sari sida Lairiba Paliba, Kogi representative Singisu, Magi, Tobum Tokpam, Toji Chapchana, Tobungam Daba, Angasagedum,
magi sitto ina mongar tauraga aduda dum laibasina di akhoi si yam tangai phadana hojing maru ori si reformation akhoi laibas semdok pasineba adu reformation di matam yam changbanina system je hobdai loibo failure orebanina hojiki sida hai hangba wahang da di phajadana di thokadoiba reformation di darkar matam changani reformation versus revolution Haraktargadi, Kulai Paibagi Wang Nati, was a Santa Carica mind tambini. Reform to what out of other came Canada. Manipuri political, can we say, political map by the political map and political history is a way among Miyam, Miyam, the Pazan Kangmom Sango. Manipur is 6.5 years, 1970 to 1960 the Giko. 1960 the Guinea, 6.5 years PR like Salai. Sahi tara tara ko tingi PR mam lai ba si akhoi pa khang mom sange akhoi gi politically akhoi kya ti shon ge akhoi lebak si akhoi na ngaksa ngam mi bra ngam da bra maram kari no many maram le be ton ba ko se ong ko as per record 1967 da January tang 20 na March Trump ban bo PR le ko 1967 da statehood pang dri ko si kan da 1970 ga tu or mani statehood pang is 70 swai da ne ba statehood pang is ko 1969 da muka October ki tang 3 te na March ki tang kuni thoi bo PR le 1972 bo 69 day 69 October da ki 72 ki March bo PR le 73 ki March te ki amuk horaga 74 ki March bo chahi ma PR le ko si matam dale ma leader jing jo chaman an theng na ngone ba ko then adui matam da 79 ki November ki amuk January ki 13 1980 bo PR le decade amam da PR amam dum lai jai ta ta da PR amam dum lak pai mong ne ko 1981 da amuk 28 February da ki ko June 18 1981 bo PR le bam ko si 1981 dai ni ko sai ki 79 80 le na chai ani hum jima ta PR ani rak teng nei ne si je ko adui adui matung da 1992 da January 7 da ki April 7 1992 bo PR le 1993 da amuk chai ma December 1993 da ki na 1994 ki December bo PR le bam ka adui matung da 2001 da June ki tang ani dai na March ki tang 3 2002 bo PR le ka ba adui matung hosik 2005 le 2005 aduna Trama thoirak suri ba siga ko Trama thoirak su bajida chahi taruk makhai je akhoi gi halaman sing jana chahi taruk makhai Manipur politician ha jire halaman politician sing ne chahi taruk makhai je akhoi je marai yana bagira khot paira anything political instability ma pura kana Manipur gi lebak se chahi taruk makhai moina ngasai gi center da union government da matam do gi union government da moina senior maga akhoi punmin na ngamdre Tararak chahi taruk makhai piram ne akhoi punmin na ngam da gi akhoi leader khan ma ngamdre natra akhoi keno ma yanadre na chahi taruk makhai je akhoi gi politician sing jina sacrifice to thora bane hojik phau da ni ko ina je ada di akhoi jibu politically yamna educated oiba natraga politically yamna mature oiba politician ni natraga society ne na akhoi ne loba yabra ba akhoi ji 99.9% akhoi na 1947 1950 days pass 50 days sum pa 60 70 80 90 2010 12 yes ko 6 years ta 6 decade 12 ho da ne ko ina pa no 20 bo ne pa se ko 6 decade ta ne akhoi na chahi amamam chahi tara da chahi amamam mingon da akhoi na akhoi lengak se sina thola am ne chawa ko pata de taruk makhai je de 6 decade ta chahi amamam chahi tara tara amamam bi tho am ne ko na noi lengak char se na akhoi ya na dre ngak pi ru lao akhoi ya na dre ngak pi ru lao maram di anything oi jano anda kisina itni conflict ne na moina haje bai ware ai di itni conflict ne lau de ba akhoi gi matam du da leiba lo juna matam chana apply to ho da gi thopa conflict ne si neither experiencing nor le power game nor adu ada maitai natra kuki gi problem na te se lo gi problem ne ba si yang tholak gi ne ba ko ai an so haje na ayodhya ye kano se godra incident si thokra matung da 2017 na nearly 7-8 years sange ba magi culprit sing je death sentence phangi ne ba sanda ki ahoi gi si su phangane ba adubo Manipur case di yam nangak pa mana mamang da 1990 de thokiba conflict da kuki naga conflict da death sentence phangi leite aduga maitei pangan maitei conflict wa chama thoki je rumor na thoki si su death sentence leita male adui matung da amuka ngasai gi adu ani makta death sentence leite den macha
नारोंजिंगना क्राइम तौरंबा खोटपा यावलगी मिंगदा ओइगेरा नत्रगा क्रिमिनल नेचर दगी ओइगेरा डेथ सेंटेंस से मणिपुर दगी इरै लेत्रिबा लोगी ओइबा स्टेप ता मणिपुर से खितंग सोलप लैयेना कोइन लौ ताबनेबा अदुना हजिक लाखदोइसे अइना थमजनिंगे ai haise lalam busu ai ko aingona yamna object to mi adi aina haise yamna argumentative oiba law nang hai do mari yene ji gaina kan mi su leram badi ai ko politician or mbi ammo or mbi mi neutral or mi or mbi leram mbi ada ju fake name se hoi khami na change ba manipur da thoki ba any criminal scenario logi matung ina crime ne na lo ba scenario da na ngasi ba da death sentence bi je masing yamna kang no masing laite ba maru ina communal oi ba jaga da di amung hena leita bai mong ne ba khoi ja dum sathi graba gujarat ki ngasai narendra modi na prime minister oidringai mana chief minister oi bakanda ma prime minister oi ba da us tamai diplomatically ma changba thingai ne ma prime minister oi ma tung da katane man changba yai je mana party da prime minister candidate oi ba ma changba thingi ba aduna ngasai mi gi matam mafam du da politically motivated oi raga tauba crime oi rasu natraga ethnic da ethnicity da motivate tauba oiraga sizinaba crime oiraga su sizinaba crime oiba taraga su mi gi di law do mafam matam matung ina function tawraga miyam da law gi confidence to porok pangami aduna government gi stability si laeba akoi isna kamaina lake ai kanda aina sa haije ba 6.5 years 60 years ki decade sida ko to 1950 dagi na ngasi baw 60 years ko 60 years ki decade sida 1960 sum par 60 years sida sahi tara da khoina sahi amamam akhoi gi political power je mingonda sinathu eba PR je sinathu e sahi 6.5 years suram ne khoina PR mayok na ri je after manipur na india ra mars taw matungda adu eta gadi akhoi political maturity je khara watro kalai denoma kenoma akhoi soidro akhoi na vote thada bada soirira akhoi leader khan bada soirira moi gi marakta yanadrira natra kalai denoma di soe ko aduna nasai gi akhoi no je hainari ba ILP oigira amo oigira rehabilitation gi kari kara ge aise akhoi gi lengak le kanda akhoi gi mi mayam na pen na thamoi da pen na rehab phangdone akhoi lengak leitana PR government na tawra kanda moina pirakpa akhoi hosi hana akhoi gi PR leitringai da kanogi relief camp gi committee am le me committee sing sina moina piram matam da relief camp sing je lang asu khong asu saur asu khar di pelame hosingna mu lupa humdra gi question am lae lupan ani piba cheng bu throi be question am lae maduna lo gi bo akhoi gi apam do akhoi na ning ba thungba haijana baina lengak se akhoi representative thagali ne ba ko adu ta di representative je leitare DC na koi representative dare oi be abra DC deputy commissioner is just to apply schemes and project of the government and look after the law and order of his particular district neba ko ado policy sem kan re koi na district ki DC do chal roga sara koi lambi do drain do yadre akoi program am da happy ho na hai ro kai condition do kara war ne bam ko aduna state ki development people to people contact mioi bagi nungsina bagi karbar gi relation si me am se yang kan di lengak se yamna concrete oi ba lengak political parties e magi stand jamna chap stand leiba ma change ba 6.5 years pithok raba party ne adubu 6.5 years da amuk yang ta di BJP na di haraw ni ko ina ai tu jam ko BJP 1980 lak ne moi se ko 1980 de la kan da magi sacrifice am chawi ai ma ta BJP support to wa su na te BJP dai tholak ki leader sing je thawai ta ngam leader bau yaw na thokra bane party se continue tong na bona bada ko adagi 2001 gi matung da di amu pabung lo jaw na president wa ko timing da di BJP se candidate po puthongam da na party gi candidate to independent oin tholaga kara kan ko na power pa kan loction je ha na khan gi ba party ne ba aduna center na ne kaidong wai da BJP mut kan ne sukan khalam oi ba manipura maram di akoi na finance ching da na 2001 do mai tha dok na office tau da na mayam chang na tau da na even pabung biren bo hoji honorable XCM jo singjang chikrim ne national party dagi ma bo yaw roi ga tau rim ne ba se ado elas yang kan politically economically yang kan di center ki political party ga koi ga type line na koi run to ya da na either MPP na masing yam karaktana natraga NPF na masing je am karaktana regional party na masing je yam karaktana BJP natraga national party atopana majority phangam draganda akoi na balance tawraga akoina balance tawra kana moina akoida support to holaga sagar segman ngam bagi condition do adu porok bagi capability do akoi manipur da politician jing laite masi Saudi ne ekeno se akoi jiri ge MLA se sigi mamang da BJP na majority phangda ma congress na phangge tawba timing du ne airport gi munara thanga pugi bisena ne
masina sakhi ne ba adu nupa do na mana ai I Home Minister Pirwado Tadi, I know that support organ, higher Mana Yam Sound Minister, Laura Mangam Manupaneva. Adama Adunga, Masi example, I be Pabu Loza, Union Ministry of Food Processing, where a minute. Can be over. Pabu Loza was single MPP, they got one name at Tamduda. Ma MP Kaineva, number Dunas Hanama, Union Ministry Pangaineva, Manipur Kaltara Labor, MPP political party Duna, Nata. Adu Tadi, Masai Zig, Emile Powers, Matamduda, Mana Over Kayamuk Jam Paul, he had the man Kangza Kadame, Adu Potomana Kangza, the Ma PCP support over Ma Kampangde, that my Emily when I don't lay away, was my Emily when I don't lay. I don't know, I said, political maturity for the development of the state. Moina political maturity, Masana Kanzeraga, I politician, Amoina, Mayam Kambi on Siko, I 6.5 years, a politicians in Zina, PR Layan Gravani, Madam to Antoine Boygani, Madam to Antoine Boygani, but Sahi Humfuda, Sahi Taumakai PR Layan Gravani, Eikhoigi, Miyam Gihakse, a Moina politician Mayamna, Moigi Muna, they were Gera, Sauna, they were Gera, me later, they were Gera, anything Madam the 6.5 years, Pitorane, housing to Pitoeva, a Hoyam Moina Pitok was the Yagizira, not Yara, political dramas, the Hoyaz, Yawara, Paolienlal Haokip. Akoina Kobiro BJP political party na ai wakanda thoido committee organization natraga kanamtana mala ko hosik object tor ko to sumante mandi logi oiba course of action loi chathari ko aduna parliament assembly da natraga governor da natraga anywhere da logi oiba angle da sakana protect to biro kobiro sida phaminaro piro matam launaro discuss toro party level da to biro aduga yanadregadi majority leibnina lengak to sembiro tribal ichin nausing da Chochanpur Singat ko adagi Kangpokpi moi the proof to you Meitei centric government nate has leaders in the proof to you I is a call moina Meitei centric ne hire moi ya 100 gadi koi Meitei centric oigini ebdo moi ya or kan da Meitei centric oiro ebo wakan da to piova rajniti ne politics ne bese politics kai no welfare of the people to no noi vote le pinato adu ebe targadi noi gi Singat ke mile oigra moi yadragadi moi ya hol no lenga to sembiro Sema Kanda, Nagasinga, Pente Pangansinga Pulo, Lengak Sembiro, Aduga, Chochanpur, Amadi, Kangpokpi, Amadi, Singat, Presol Prasada, Upiro, Akoi Meitei centric, Nate, Akoi Noi, Maxivo Tawena, political power, government, Logi power, exercise to Biro, Upio Amida. Nima Taruna, Akoi Pam, Pangadi, Akoi Noi Sagas, Emelo, Mugler, Noina Sagas, Emola Targadi, Akoi Tahito Makai, Noina Pitoki was there, Haying Tahitaret Walani, Tarawalani. Akoi angangsing makani moi so angangsing mang doide noina adu da ngangi ngai da akoi na noina chakal le do lo BJP ki president BJP center na ule je sine noi gi leader me am phatab duna lengak sem da bani noi mase munna bai sem da ni akoi de anjan lai sini akoi lai bidagi noi PR tham dai no mai kap na dre da na noi masen khana ba do akoi na khambi re da na mi na utle ba si utle ba poche le phal se ba akoi su akoi gi lam si gi da ma khalli Akoi mitei oita so akoi pangan oita so akoi kuki oita akoi naga oita so akoi kapui oita romai oita so lamdam sigi dama khalle aduna lamdam sigi leiba ichinnaw mayam se chap chaw mi am da koi yeng mangam mi habdo politicians sing jina utpiyo ba moi yaw do bi khanbi ro no lengak to sebiro ba sema kan han ba thabak to Chochanpur gi haji indigenous people gi chakna ba NRC tawna ba miyam na pami sing je adagi even illegal immigrant leiram ta ka su political power payam davida election vote hadan davida sakar gi oiba benefit pi davida makhoi gi mafam se kai de pi doi no je tribal chinau sing moi community mana sing do kauro phamina ro yana na to ro ai bon ta ko adu maina to bio adu ita di khoi ha khar nuai gadra adu na tradi ai nga sa ai je gi ba sahi taru makhai je sahi tare na tara so on gran pr di sahi matak tam ju Yes, very true. Yam chumba wapam koi fully adum endorse to with the guide wapam statement ngatani koi uza SHANTA na ujuk tham biri bese. Luishalak padai uza jalan dalak sige. Uza jalan nakalam ronda uzik si abdi koi uza SHANTA na sunga sa heavy redana Paolienlal Haokip na tham liba statement si sigi response si nga sa hi BJP ki mai kai da ki piga da banena. Masi birak tabata agadi. Adumak habidi aidi ngasagi uza SHANTA na hojik puthokre PRC chahi tarukom khai president rule thamba bi miyam na kaisu pam deba isagi democracy chat palaibak ni na isagi lenga akoi isana ngakjabana pame ba sida ta sengna ngasagi chief minister akoi ki former chief minister Nongthombam Biren se Meitei chief minister phau hai bane ba adu taragadi ta sengna makhoi na BJP gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯟꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯄꯤꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯗꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯅꯦꯕ ꯃꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯩꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ BJPꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ constitutional obligation मखोगी दायित्वनी yes अदो majority लेना मागे पार्टी की मनुंग दल लेबा MLA खरा कुकी कांगलुप ता belongs to बा खरा मना मैते दा belongs to बा खरा मना कोई नगादा और अतई कम्युनिटी दा belongs to बदो मधुगी वाफम दो मागी ओइबा BJP मनुंगी ओइबा टेबल दा फामिन नरगा मधु solution तोरगा लेंगाक सेम बा बसे मागे पार्टी दुगी responsibility ने हाइजरी बको सिगी थबक से BJP ना तौ ngam da taragati legislature singina BJP si hundok pam changi legislature singina BJP thadu pam changi yes state sigi miyam gi interest ta yes legislature singina BJP thadu pam changi aduga aikhoi gi oiba interest ta aikhoi gi oiba foot ta aikhoi politics to pham thoi aduga loina na aikhoi gi oiba policy sem pham thoi aduga lengak ama sem pham thoi lengak si hojik leriba legislature singina sem ba ngam tare sem sanu ngamdre अखोई मियाम सिन अदुगुम्बा politician सिंग पुथोफम थोई अदुम्बा politician सिंग अदु करम्बा politician government सेम बंगम्बा politician सेम गदोरिबा government से करी गिदमता government for IDP issue IDP issue से resolve तो बंगम्बा लोशन बंगम्बा government नमो प्रकरण नमो government for free movement कोई प्रजा मियाम से मफम अमदगी मफम अमद संगनबा याना तद्र सबल खानदना कोई मसेलसी मरकत तौरिबा कोहेसिव एनवायरनमेंट नमा कोहेसिव एक्जिस्टेंस की हिस्ट्री लेजबा इंटरडिपेंडेंटशिप की ओइबर लेसन लेजबा अखोई प्रजा मियाम से खाइबुम तानरगा लेरिबसे लोइसेलगा फ्री मूवमेंट तौबा कांगलुप अमई जगह दा सतपदा मनामई जगह दा सतपदा सिक्योर ओइबा अदुम दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट नमा पुरप ngamba that kind of government नमा कोइना पुरफम थोय सेमम थोय अदो गवर्नमेंट फॉर को अखोगी कइनो मयाम से अखोगी अखोइदा स्टेट की ओइबा इशू कनो दा इंटरेस्ट दा सोकदबा इलीगल माइग्रेंट की बोइरो नत्रगना अखोगी पॉपी कल्टीवेशन की ओइरो नत्रगना अखोगी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की बोइरो नत्रगना ILP की ओइरो NRC की ओइरो अतई अतई लेरिबा अखोगी मथौ ताबा स्टेट सिदा मथौ ताबा लो मयाम से मसी यामना फजना कांगलुप फुरुप खाइदना कांगलुप अमा फावदा बायस ओइदना यामना फियर ओइबा अदुगा यामना कैनो ओइबा अखोई इंक्लूसिव ओइबा लोइनमक त काइरोइदबा लोइनमक ने एक्सेप्टेबल ओइगदबा दैट काइंड ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला अमा पुथुआगा पॉलिसी प्रोग्राम पुथुआगा मदुदैदा लो सेमगा लो सिंग दु स्ट्रिक्टली इन्फोर्स तौरकांदा लमदम सिदा लेरिबा कांगलुप फुरुप मयाम से फुरुप मसेल की मरकता अमना अमदा ब्लेम तौनदना अमदा ट्रस्ट डिफिसिट लैनदना अमदा पॉइंट फिंगर तौनदना तौनरिबा सिगी एनवायरनमेंट से लोइसलगा लो ना मागी तौफम थोकपा मथौ लोइना बहुत सिनखिबा ngamba लो विल take it on course of action do madu deida on thokpa ngamba that kind of governance sama akhoi gi manipur gi miyam na mathau tai akhoi na la hanning iba government se adu gi damak government to la hanning bagi wane government for new laws the government for resolving all the outstanding issues adu government se karamba government akhoi se economy se loida sabana sabam koi shok tha gare yamna kupna hairudraga su akhoi gi kano sing infrastructure sector se shok tha griba mayam entrepreneurial sector da shok tha griba mayam business masa tawraga hingba mayam da shok tha griba ma even business asoba toba kangbu phawba da hauji khut
ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯅꯔꯒ ꯂꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯅꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯖꯒꯦꯅ ꯈꯟꯒꯗꯧꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯁꯣꯛꯊꯔꯛꯏꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯁꯣꯛꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯃ ꯄꯨꯝꯃꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯦꯟ ꯔꯣꯗ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯠ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯕꯣꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯗꯨ ꯎꯔꯒ ꯃꯃꯤꯠꯇꯩ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔ ꯀꯞꯅꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ employment generation fajana thamba ngamba aikoi sesira loina felicitate tawba ngamagana ngamgre aikoi sesira loina makoi myam fit tawba ngamgre ngamdragadi ahen ba angang chingse plan tawba tabani tongan ba india gi adumba natragana international gi adumba arena da mai magi skill myam se mai magi profession myam se fit tawraga moi sing jo accommodate tawna ba aikoi lengak sina plan tawba ngamba that kind of government nama aikoi praja myam na mathau taiba ana government se akoina purakningi ba laning government se ILP natraga NRC gi issue se phajana kaino toba ngamba that kind of government mathau tai dum punamak sigi mathakta khwaidi hena mathau tari se akhoi gi lamdam sida leiminari ba ichili naw loinamak se aigi kanglup nungsibagi aigi kanglup ki aigi historical pride aigi kanglup ki oiba aigi nationalism se masi sagat na boda bada hayi kalup ki achumba theory mi haraga mi gi kalup ta khanaba sum hauba that kind of communal elements sing che masi phajana lo gi miyeng de gi chapchana masi chapkhai haudragadi si sing sina ne ba akhoi gi sida akhoi but sana ga akhoi gi praja myam se sida akhoi gi nafrat akhoi hatred mindset se akhoi mindset sida inject tor ga angang khorei ba myam se provoke tongna ga khanhal ga dum thamna na ba tawba that kind of extremist elements sing che kalup ki oiba self-centric by nationalist elements che masi lo se maya ipang pangaga dum tasan naga dum palai leiba social media da tongnari ba ngamnari ba mayam je dum leiba ko sigi injustice mayam se leiradi punjan ba wagani akhoi sida kanglubam da nuai tre ga ina hekta mi na ta ba nuai roi da ba provoke to ga ba panang angari ba sigi acha kunja leinatri ba amaga gi discipline leinatri ba mayam se sigi moral policing ma akhoi gi youth sida change ba akhoi gi leriba akhoi gi people se kanano land sida leriba akhoi people kanano the people of this land kanano asengba history na kanabu define tauri law na kanabu define tauri kana bu na people of land ni haina accept to mathau tai adumba accept to khuraba people sing adu gi malak classify to ba yabra or yadabra kanglu mayam sin nungsina na lemin da karamba akhoi mindset changi adum hairiba kanglup sing chi horaiba generation sing chi da akhoi gi lamdam sigi miyam ni haiba se khanghan na bagi da makta akhoi na education policy chi da syllabus da makhoi sing chi hapaga gyan ta handana praja mayam chi da amaga gi malak national integration kanglu selgi oiba harmonious integration purakna ba the kind of system si government na madu yat laga khoi gi sirei sida miyam sirei awon ba ohong ba ma purakpam change ba matama mada Singapore naga leiramba situation da yenga si Singapore hairakriba Hong Kong naga leiramba situation da gi Hong Kong hairakriba ton ba lepang meyam ma ina paludraga su leiriba meyam chi gi awon ba ohong ba meyam che akhoi Manipur gi ngasi gi akhoi gi kano oriba kari haita de akhoi sesira chainari ba suinari ba myam cha khoi awon ba ahong ba ma purakna na ba transition period ni haina khoina loba yana na ba haujik suinari ba ngamnari ba myam chi dagi akhoi experience tu era kanda matung da sigum ba myam chi lakta na ba yamna fazana deep protect deeply akhoi mind ji am fazana deeply akhoi kano toraga explore toraga anova policy program yat pa ngamba that kind of government nama Manipur da purakna na ba koi kanglup khuding ma ke miyam china amtang phajana akhoi da moral corruption natragana community gi waiba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯈꯨꯕ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯛ ꯆꯨꯝꯁꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯪꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ lies on the policies and the programs ko magi responsibility of people do madiduna pallamoina khan thamakanda policy program puthokta aduga khatna nanabagi ekhoi gi firep ta sum lepaga leiba adu leader ko bo yati leader haibasi kaino haikanda solution thigada bani yes solution purakna ba yengada bani ana solution gi option da lakna ba wakal khanbiram gani haina akhoi thajaba thamjage positively laksu lakpiyo akhoi welcome tawjage imphal da akhoi kuki selinaw singla lakpa matamda kanagomba maitai amatana akhoi sireisida kanu tawgani haiba akhoi adugi wakhalon do madugi wakhalon do akhoi thaja biruranu madu leiraroi akhoi saunaba akhoi nuaina daba adugi potsing du sum matam sangna pairaga leiba yaba nate marak seisa leina khriba mayam do akhoi negotiating table da phajana purakna naba tausi as a cementing community as a peace loving community we are also here akhoi su loba yaba thodang khoi pangan being as a pangan community ko khoi su lojaraga tawya yaba khoi tawjake khoi lamdam se amutang di ingna sikna phajana nungsi chana na hingbagi value leiba progressive way state among tang madugi purakna na badugi dream da khoi myam se mai onsan mina si haiba ofab se aroi bhaina thamjake target cherio jalan yamna positive oiba yamna amata oina punjin ba yabaki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯔꯤꯡ ꯌꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯑꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯂꯤꯡ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯍꯤ 3.5 ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯀꯦꯠ 3ꯇ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅꯦ ꯃꯥꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯦꯟ ꯖꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯌꯨꯠ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯕꯣꯟꯃꯩꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯠ ꯅꯥ ꯀꯣꯡꯉꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ IDPꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ just name sake-ꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯡꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ good governance ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ buffer zone ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ free movement ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯕ IDPꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯟꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ trust deficit ꯂꯩꯅꯗꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯧꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ peace restore ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ governance ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ till then take care stay safe and good night Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba function kauri ahanba round ki interview November ki tang 3 da pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hojik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khodimak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana
post basic BSc nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary lising mautra dagina lakh amaga lising kun phawa oigani akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana eikhoigi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsenbirau Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak Makada Pisariva 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga eikhoigi office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsenbirau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.